Tulong taon ng pigkakabisado kan grade 10 student na si Joshen Preti Antivula kan Kabangan High School an Pagnihongo. Puong kan mahilig daa siya sa anime, mas naengganyer siyang adalan ang lenggwaheng ini. Bago pa man siyang fluent digdi, alagad na sasabutan niya naman daa dawa papaanoan ibang tataramong kan mga Hapon. Pigpapasalamat niya man na nabisita kan Japan Information and Culture Center o JICC kan Embassy of Japan, ang syudad ni Legazpi kung sa insaro nga ni Sinda sa maswerteng eskwelahan na naimbitaran sa piglatag kaining pagtaripon sa SM City Legazpi kan nagkaaging Biyernes, Enero 17. Sa tabang kan Hello Japan program kan embahada, mas nadugangan pa daan sa iyang kaaraman. Bako sa nalingwahe kan nasabing nasyon kundi imagin ang kultura duman. And it's really wonderful to embrace other countries' culture rin po and to learn their language and just about them. Naimbitaran man sa pagtiripon ang bistadong actor-vlogger na si Fumiya Sankai, ang 5th big winner kan reality show na Pinoy Big Brother 8 kan taong 2018. Sigun kay Fumi, bentahin ng gad na naihihiras nindaan man iba-ibang kaaraman mapadapit sa indang nasyon. Sa siring na paagi, maiiwasan daan pigaapod na culture shock. Magagamit man daan mga kaaraman na ini in kasong magtrabaho, magklase o magbakasyon sa Japan. Like Japan and Philippines so different the culture. When I came here in the Philippines, sobrang culture shocks. Pero like di ba, syempre like Japan has good things and syempre it's not only good things lang. Medyo bad things. Pero in the Philippines din, meron good and bad side, di ba? That's why the important is like learning the other culture so that you can compare what is the good or not good, di ba? This is important. Sigun naman kay Yuri mo kaigawa ang cultural officer kan JICC, apisar sa kultura, pagkakan asin lengguwahe, objeto man kan sa itang aktibidad na mas maipabistuman ang mga programa kan gobyerno kan Japan sa mga Bicolano. Fortunately, Filipino people are very interested in the Japanese culture. So we are very happy to share our culture and then details that Filipino people doesn't know right now. So that the students, young generations can know a lot about Japan. Then they might want to go to Japan in the future. Mientras tanto, ang taso ng aktibidad na ini, inot ng pigkondosera ang pagtiripon sa Sorsogon State University, asin sa Bicol University kung saan ginatos na estudyante man ang nagpartisipar. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.